Imbador sumanen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. No sana kakbitot. Ni Mr. Santos di may sa kadag itinasalakan yung bangkay. Kayam ko dahi chay. Anya? Nasingbat tao Mr. Santos Hepe Salvatol. Ado natultulungan na. Nabayag ka din agayem nyo dahi dyan, Mr. Santos? Nabayakan Hepe. Adak pa'y lasutad. Nasingat kami Mr. Santos. At para kami na tumulong sa bali tao. Kasta ka di? Apay nga adda dito'y San Bartolome, tigayem nyo. Ha? Anya ti aramiden na dito'y San Bartolome? Agkwa Hepe. Diyak mata mo. Sungalod naklata, hindi nakitak damag ladawan na. Mas tawa kalod. Naklata, hindi nakitak damag. Kunam anabayagan nga agayem kayo. Saan ka di? Wan, Hepe. Agamaan mo kami kada Don Leon. Ha? Ni Don Leon? Wan, Hepe. Agaan mo ka... Ako lay ka, Hepe. Ako lay ka. Apay, Mr. Wong. Hindi na uli nagsalak kami, di kasusok pa lang Don Leon. Pinangtahan Don Leon ni Mr. Santos. Anya? Itian niya aga po, Mr. Wong. Apay a pinangtaan ni Don Leon dahi dyan, Mr. Santos. Saan ko mo? Nga malagip ko pinangtahan Don Leon ni Mr. Santos. Nakasagana ka kadi nga agtistigo, no bilang laan, Mr. Wong. Ha? Tapno masulbar ti kaso. Nakasagana ka kadi nga agtistigo, kontra ki ni Don Leon, no bilang tamaipila ti darong. Kwa, Hepe. Amo may tadasusik mi, Don Leon. Sigurado ibaga na lang patpadaksek. No kasta, saan mo akayat ti agtistigo? Rading itak, Hepe. Nga maamakak. Amangan may laman akpay. Lading itak mat nga ibaga. Ngam iti kastoy ang napasamat. Talaga, akaraman kan. Aniya? Diritsaan kan, Mr. Wong. Iti kastoy ang napasamat. Karaman kan. Posibleng agbalin ka atulbag iti pan nakasolbar ti kaso. Wenno agbalin ka may amay sa kadag iti suspek. Manipod na kapanaw ni Hepe dito'y mansyon. Saan kamutin ang matagtagari balasang ko? Anya ka di talaga tinagsaritaan nyo. Damdamagan na no anya ti rason no apay anang talawak, yaya. Ha? Kay, anya ngay ti imbagam. Saan ko nga imbagan no apay? Takas iti kayap ni Papa. Naskan ang maprotektaran ti kredibilidad ti pamilya rogante. Monica. Tung palag ti kayat ni Papa. Jak sukiran. Takas ta ti kayat na. Kas katukad ti panagnaot ko dito mansyon. Pweset! Awanan bayan dahil Hepe Salvatol. Ayok dahil pulis. Mas, saan da kumakagura, ha? Yang binalagan kayo sa baya kinasaray tayo ni Hepe Salvador. Nasirib ni Hepe Salvador. Sa nakas kadagiti daduma pan nakabagiti lintag. Anala ka lang nga lilawan. Anala ka masisirap iti silang tipirak. Anya may singasing mo kasayatan malamit, Maximo. But ngayon tayo ni Hepe. Ha? Kasano alamidin tayo dahil ta? Simple lang, boss. Tambangan tayo. Amin akita ti pamutbutang. Ipakat tayo. Ngayon siguraduin tayo nga awan ti maala na alid no asino ti responsable. Kasano no pagatapan na tayo, ha? Boss, no awan ti maala na anatibkar apamanak na no asino ti responsable iti anyaman na mapasama kan ko anak.
Sigurado apagatapan na tiya sino man ang mabalin na apagatapan. Ano pagatapan na tayo man? Sigurado apagatapan na lang ni Don Leon. Ha? Wan nga paiswan niya. Di na tayo mabalin atudwan latan. No awan tinatibkar nga ebidensya na. Saan ka di, boss? Wan nga paiso. Sige, Maximo. Planuam na yung bag no kasanulumbang maalamin. Kumusta ka mo dito mansion, Monica? Okay, mat, Padre Simon. Agyaman na ka. At daita ka manin. Anya ko matipagyamanam kanya. Iti amin atulong mo kanya, Padre. Sikat nagkamangag. Iti kundaway, akasapolak timang saranay kanyag. Inaramid ko tikas jay. Gaputarumbang la tulungan ka. Nakiruti panunot mo iti dayjay akan ito. Ket no saan ka nga andi ngayon. Amangan mo anya pa iti mapanunot mo nga aramidan. Padre, Iso tandaan am dayto nga bagakan ka, Monica. Sakbay amang iwayat ka iti anyaman nga addang. Panunutom anay bag. No anya ti posible nga ibunga ti iwayat mo. Anya ti madamag. Amo, nagkapo ka no ni Mr. Wong di ta presinto. Kinasarita na ni Hepe. May papanitan niya. Sigo ni ti kontak tayo. May papan ka no, kini Mr. Santos. Anya. Talaga na palabugag manan ni Mr. Wong. Amo, Sigurado nga iso ti at addaan na padagas tikas dyan nga naramid na. Ta sigurado, itakan ito. Agat atapan kenkwana ni Hepe Salvador. Anya tinapasama kiti panansarong karmo kini Monica iti mansyon, Simon. Sigun kan kuana. Mayat kano ti kasasaad na ijay. Agam madlaw ko iti langana. Asaan pa ila na talgad tirik na iti panagsublinan iti mansyon. Panagkunam, Simon. Anya nga taa talaga ti makagapo. No apay ang nagtalaw ni Monica iti mansyon. Diyan ka mo narding. Awan ti maibagak iti dayta abanag. Sa bagay, saan ko nga iprioridad ti may papan iti panagtalaw ni Monica? Nang runa ket nagsublimatan. Ti kayat ko atakwaten ita. Ket ti kaso, may papan kadag iti nasarakan mi abangkay. At damanen kabarbaro alid anaala. Agpaiso, narding. Wen, Simon. Napana mismo ni Mr. Wong iti presinto. Sigun iti panagsarita mi. Kaya't naaparwaren ani Don Leon ti suspek iti napasaman. Anya. Dahit ati agpaiso. Ket mamati ak nga iti mabiit. Makaala kami pa iti kanayunan alid. Ket patsyat amasulbar minton dayjay akaso. Ken dagiti daduma pay akaso. Anasken arisutan mi. Kumusta mo ti trabaho mi di munisipyo? Mayat mo't, Leon. Anya ti madamag may papan kadag iti nasarakan na bangkay. Ha? Apay adamdamagam dayta. Ada ka di amom, Leon? Aday ta ka manen, Chola. Damdamagig laeng no anyan ti development ti kaso. Ngam kastan ti saludsodam kanya. Apa, Chola? Anyat pagkit-kita kanya. Kriminal? Leon, Ola yan, Chola. Diyos ko. Jaksan ka ba ulan? Anya ti rumbang nga aramidak. Rumbang ka di a kontra ako ni Leon, kadag iti illegal nga aramidan na. Anya ti rumbang nga aramid, Diyos ko. Isuro na kuma. Nakaplano kanin kadagiti kakatwa, boss. At adalan milangan dagiti pagna ni Hepe Salvador. Nasaya no kasta. Ha!
Kitak man lang no anya lamiden dayjay hepe. Nanya ti kunan, boss. Uluyan milangan. No kapalan yo. Alamidan yo, Maximo. Patayin yon, Salvatore. Sige, boss. May suti kunan. Aramidin mi ti kabalan mi. Sigurado mo lang awan maala da ebidensya kontra kada tayo, Maximo. Boss, kasano makaala iti ebidensya lumatay tumatan? Sa bakay, aga maganat kayo lata, Maximo. Hamok sana laka patayin dahil pulis, gapo na siglat man. Pudno da ita, boss. Memkas iti nakunakon. Aramidin mi ti amin akabalan mi. Tseke, hagtig na kayong alodan, iti kabitan panawan. Mama, Oh, iha. Si kamot gayam. Ada masapol mo, anak ko. awan makit di mama. Kaya't ko kumala ang pakada. Papanam. Ija simbaan. Tinasayaat, agkuyog tamapan. Duata amapan iji simbaan. Agyaman mama, no kaya't akakuyukan. Apay ket saan ngay. Sigud mat ngararamidan tati kastoy. Saan kan i? Pwede niya dahita, mama. Ikuyog tamot na ni ising. May mayat no talo tayo amapan iji simbahan. Ni Don Leon. Ti hayop. Hello. Kumusta ka, Mr. Wong? Hanya masapol mo. Abay mawag ka. Namuwag ang kinasaritam ni Hepe Salvador. Ha? At yung mananting pagbagam kikwana. Siguro kaya't nagmanan at natanilan niya. Kaya't nga imamay. Don Leon, sakag sigsigulado. Di ko nam sigulo kat jak amo agpaiso. Anya di kaya't mo asaway. Masigulado kada pa kay nahigang panakatay Santos. Anya. Apa ang papasulan lang, Mr. Wong? Amangan madno si kati ata pagkainaigan na ito dahil kaya masama. Ha? Amangan no si kakit di man tinang patay kwa. Ayop ka talaga, Don Leon. Hatamat lang ka ni Tom. Sara kag salda ngaging gasahan ka, gikalo. Maragsa ka tamakita kayo ang nagkukuyog kadamanang si Mankan Monica ngayon may dito simbahan. Mayora. Kinapudno na padre. Ni Monica la kumati umay ditoy. Ngam tangay awan matla ang teramidak. Kinuyog kon. Kan ingkuyog mi matan ni ising. Mariknak asan pala komportable ni Monica di mansyon, Mayora. Ket mamati ak aga po iti kinapudno maipapan iti kinatao na. Agpaiso dayta, padre. Ngam kanayon nga ipariknakkan kwa na nga isukat saan nga ampun. No di kat imbilang ko apudpudno nga anak. Banag arong banglaan, Mayora. Padre, kayat ko man laang amaamuan. Talaga ka di akinuyog mo laang ni Monica idinagsubli di mansyon? Wano, sika at talaga tinagkamangan na. Mayora, tikapat ganita. Ket nagsublin ni Monica di mansyon. Noon niya man tinapasamak, iti ipapanaw na. Saan nga importante da ita? Padre, Agyaman tayo langan kani Apo Diyos. Gaputawan ti dakas na napasamak ka ni Monica. At dadagiti nasken nga si kaswak iti lugar ang nakasarakan ni kadagiti bangkay. Isungag subliak itay jay. Sapay la kumata da maduktalak. Sapay la kumata sa anak amapay iti panagsublik ijay. Tapno malawlawaganen ti amin. Isu na lang tanasken nga ganadak. Tasaan ko nga amo. Noan niya ti mapasamak iti panagsublik ijay. Ngam no agbaligyak iti panggap ko iti panagsublik ijay. Sigurado ang masumpahan. Apos! Ikis-ikis ko titaray tilugan! Delikado tayo eh. Diyak makita unay tidalan. Tanagrikin ti windshield tilugan. Naskan naman. Ha! Agdiritsyon iti daras tilugan! Naskan ang makatapuakat manipot ito'y kotse!
kadak iti kapuskulan ti robot. At tasugat ko. Nagsardengan nga agpaltog dagiti ng tambang kanyak. Ngam sigurado nga dana pa'y lahat. Iso akong lebak anay pagtitoy. Jak agpadpadlaw kadakwada. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Iso nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Marik naman siguro, do kasano ti panang ipatagkan ka ni Mayor Rachona. Saan ka di, Monica? Jack ilibak day ta, Padre Simon. Talaga nga iti pay laang. Amo kun anapatagak ka ni Mama. Monica, Gusto ti ko nana. Oray pay no ang pundak laang. Jack pulos narik na kanikwa na day ta. Taim patignak akas putput no nga anak da ka ni Papa. banag arumbang lapagyananan. Padre, Sana rumbang apailuyos kay tisaem anaduktalam ko nakmanan. San nga umdas day ta rason, tapno panawam ina. Iparparatak mo pa itagpataray, P1 Lucero. Nasken na makagteng tayo adagusan, iti lugar nga inyawag ni Hepe iti radyo. Uy, P1 Mendez. Ang mga noan niyang tinapasamak ni Hepe. Attention to all units. Attention to all units. Kasapulat ni tulong. I repeat. Kasapulat ni tulong. Over. 10-4, Hepe. Agturong kami iti imbaga malugar. Over. Katingan nyo, Mendez. Over and out. Nangag mo ni Hepe Salvador. Madlaw ka sa pulan na talaga ti tulong. Kartingam. Iparpartak mo pa itagpataray ti movie. Anya na pasamak, Maximo. Kumusta pa ng ambusyo, Hepe Salvador? Awan pa iti damag, boss. Ngem nakita ka mismo anat nag-itideras ti kotsena. Apaman nga inambush mi. Talaka, Maximo! Wan, boss. Talaga ngamin anat atakiti bala ti lugan na. Kat bimtak pa'y, apaman anat nag-itideras. Isopat siya ka na tayo ni Hepe Salvador. Kamaudyanan na. Mapukawan palikot. Ngam jak pa'y kaya tag sigurado. Aging gajak madamag anasarakan ng tibang kay ni Hepe. Boss, jak kaya timabay ng kada kayo. Isuasaan ko paya kaya't akumpirmahan no natayan when no saan pa'y ni Hepe. Sabagay, husto ka, Maximo. Alang-alod. Hulayan tanwa niya tamag may papanapasamak kay ni Hepe Salvador. Dalawas ti suron ni Mr. Wong itay na waka. Amuglatan na palalo manen ti pungtot tay jay. Amo. Gusto pa lang ti kunak. Siyak ti papasulan na itinapasama kini Santos. Nasirib mat ni Mr. Wong. Ngam di na mo ngaramatan ti kinasirib na. Tinaramid na ti pakaisemak, amo. Agasam, tanapan kiti ni Jay Presinto. Ket kinasarita na ni Hepe. Uwin nga ro. Di na lang atan na panunot na posible nga isumadlaeng ti patagsa. Agam sa bagay. Di na lakit ti amo ti may papari ti pagkiwarnak nga inbatik iti na dialoga. Amo. Iso abay-bay ata ni Mr. Wong. Ta sigurado ang nakarkaro marinyag parikot tayo jay. Gapo iti kas jay nga aramidan na. Amo. Simbang padlakit din da mayora. Alangarod bugi. Inak pala jay bibliotika. Jag kayat amakita ti ampon ni Chora. Anya tinapasamak nating. Adda ng tambang kanyak. Natatak iti bala tinagluganak. Naimbaglakit din ta nakatapwakak manipod iti kotse. Sakbay ang nagdiretso iti deraas kat bimtak. Diyos ko, kaya't dakalakit di apatayan. Kasamot lang ti atap ko. Kaya't dak nga uluyan. Ngam nagasa takpay lahat. Ta nakatapwakak manipod iti kotse. Naimbag ta nakahawag ka iti tulong. Nakasukbit kanyak ti handheld radio.
Kanadamot kanyak ti cellphone ko. Naimbagtasan na naragdag edi timpuakak. Asino ti atapam a responsable ti dayta napasamak kan ka, Narding. Awan pa iti may bagak, Simon. Jak kayat ti agpabasol latan. Nang runa ket jak ammo, no asino dagiti nang tambang kanyak. Siguro tinaudi ang patagawag ko kadagiti talakag iti illegal na negosyo. Awan pa lang tirumbag ang pagdaraga. Nga oray pa'y kumkompetensya na ko ni Mr. Wong. Ngamin, asino ka tatayta? Umuneg! Saan ang nakalakday ta? Amo. Apay, Bogi. Anda ka di pareko? Ni Hepe Salvador amo. Natambangan. At dahil sa ospital. Anya? Abay, anya tinapasabak? Kasaduan at tambangan. Jak pailam mo ti si bubukula detalye amo. Inyawag lang kanyak ti kontak tayo. Panagkunak, delikado ti kasasaad na. Tain confine da. Anya? Dahil tati ka dyan adama, ga nakalap ko, amo. Ikagumaan nyo nga amuan no asino ti responsable tinapasamak kini Hepe. Kaya't ko ang madugtalan, Bogi! Tupay ka, boss. Silip yan pelang dahil dyan ang Hepe Salvador. Talaga na siglat mo, Hepe. Alasam ta nakalasam pa lang laksit kas na pasawak. Marot, boss. Masasya tayo. Napahay kami yan ang patay ka ni Hepe Salvador. Saan bale, Maximo? Mamatyak, napabot nga dahi tayan. Ngata, boss. Iti kas na pasama kan kwa na. Imposible saan mala nagbuteng dahi chay. Saan ko ang masigurado dahil boss? Ngamin, naturod mo't ni Hepe Salvador. Di pan panunutak ita. Kat mo niya ti aramidin na kalpasan tinapasama kan kwa na. Panakuram ka di na tayo pagpupudutan na, Maximo. Tsaka masigurado, boss. Takasi tinakunakon kan ka. Posible apagatapan na ti asino man ang mabalin na apagatapan. Mayura, naamuam ka din. No ti may papan itinapasamak ka ni Hepe Salvador. Naamu akong isin. Inyawag kanyak ti may nga staff ko. Diyos ko, nakaamamak. Nakabutbutang ma'am. Agasam. Mismon ani Hepe tinagaramidan day tidakas. Naimbag ata saan anapuruan ni Hepe. Nagasat ni Hepe Salvador. Tay tilaksid tikas di anapasamak. Nakalasat. Malaksid ka no anatatak iti bala tilugan na. Naknagpay iti daraas. Wan nga rod, ma'am. Kumusta nga tanti kasasaad na iya ospital? Saan ko pa yung amo, ising? Tasigun iti staff ko. Naingat ka no ti panang bantay dagiti pulis kani Hepe Salvador. Simon, kaya't ko titumakda ka. Anya ka ka dinarding. Imbaga ti doktor ang makapadakas kan katikuti ako ti. Ang mga nagdaraman ng ti sugat mo. Adayo iti bagis ti sugat ko, Simon. Saan ko nga ipatay dahito? Amok ka naturad ka, Narding. Yung pangasim ko nga. Tadumngil ka kanyak. Inanati ka sa pulam. Sigurado ang maibayag ti panagtalinaid mo dito ospital. No di ka ginanaan na imbag. Agalwad ti asino man a responsable iti kastoy ang napasama kanyak. Iti ka nito nga agimbagak. Ano pag ida? Kat sagay sa ida agibusan. Anya. Narding, anya ka din dayta sarsaritaan. Saan arumbang dayta nga ipagbagam? Di ka agpanunot iti kasta. Simon, makitkitam ka diti kasasahad ko ita. No sa anak-anak katapwak iti kotse. Nalabit anatayak ko man. Narding, Isuad di nak mapabasol. No agpanunutak man iti kastoy.
talaga apagbayadag iti nangina. Dagiti nagaramid kanyak iti kastoy. Uray kasano ti kinaingat ti Guardia di Hospital. Sigurado ang makastrek ka, Chona. Nalipatam ka din na si Katimayura dito sa San Bartolome. Leon, Kasayaatan numapan mo sa rungkaran ni Hepe Salvador. Pagrebengam day takas Mayura. Alan, mapan ka ni di Hospital. Bilinag ni Bugi ta imani Juan na kan. oh, sige. Mapan ko sa rungkaran ni Hepe. Iba ka binilin mo tao. Siguraduhin na masiputan na Don Leon. No pilang mapan sumalungkali di ospital, ha? Wan, boss. Imbagak daytan kan kuana. Iti ka dito mapan sumalungkal Don Leon. Nasken mapanak may. Apa yan askan nga urayan pailangan mapan ni Don Leon, boss. Mabalimot ang mapangkalatan. Maximo. May mayat paikit di na makauna ka ang mapan mang sarungkar kan kuana, boss. Tap kamaya dayo ti atap na. Nga pa ka inaigam iti napasamak kan kuana. Huwag nga paiswan ya. Hagapon sana katamadaksan manan. No bilang lang, Maximo. Boss, basta saan kayo lakid di ngagdakamat. Wano agpabasol iti uray asino. Tano kaskasano. Ang mga no day tantuman ti pagdaksan ti amin. Boss, ano ti pangadan niyo? Sige. Mapan ko sa lungkalan, Hepe. Ngamsak may mapantay di ospital. Umatang ka pa, kadagiti kakasustansya plotas. Siya kundi makamo, boss. Kunaglano si Mor kakinitsura na pa ni di Hospital. Saan? Oops! Diyak kayat nga awagan na itikasta. Tata! Kunamlaingin kanyak. Takay kayat ko pa'y. Ngem, di nag-awagan iti papa. Tasaan ka nga anak. Nukasta ti kayat yo. Sir, May mayat pa'y tikasta nga awag mo kanya. Sir! Mala, panawan kan dito'y. Tagdi ko sa kon. anyan. Talaga at inakbigbigan nga anak. Ngam sa bagay. May saak lang ngamin nga ampon. Ngam tikas kanan. Agnanaudak man nandito yung mansyon. Barang no adan maduktalak maipapan iti atap ko kan ni papa. Naskan ang makasara kag iti. Ti cellphone ni papa. Nabati na iti rabaw ti lamisaan. Ang mga no ada maduktalak dita. Gundaway kun daytoy. Mabayag nagdius ni papa. Iso-aso kainak ti cellphone na. Kat sapay la kumataad dati na pintas abanag ang maduktalak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Abay sada kayat pastla ka dagiti polis, padle. Kahit ko lang met sa lungkalan, Hepe Salvador. Badingit at Mr. Wong. Ngam dahit ang amin tibilin ni Narding kadagiti tao na. Awan ti ure asino ang makastrek iti silid nga ayan na dito yung ospital. Hanggang mapay na waya ka lumual sumulek, ha? Ha? Saan mo mat kapkapin Hepe Salvador, saan ka di? Abay ngalod na waya ka makastrek, ayan na? Pangasim ko ma Mr. Wong. Respetaran tayo lakuman ti kayat ni Narding. Kano mabalin? Saan nyo lakuman adilawan no apay ang makastrek iti silid na? Ala, tapno awanan na do pay sao. Sikan bangtan ka na gito yung plotas, Hepe. Ipagkamlatan na kapo kanyak.
password ti cellphone ni Papa. Tapno masok ka inak. Awan maamuak, no jak malukatan ti cellphone na. Ay, itay pa'y lapad padasak. Ngam talaga adyak malukatan. Gaputan na ka-screen lock. Amang na nakadi gusto ni Papa. Ngam awan pa'y latin na aramidak. Anya nga ta ayat ti password ti cellphone ni Papa. Kasano nga ta? Ha, nakadigusan ni Papa. Sigurado asapulan na ti cellphone niya. Kasano nga isublik iti nangidiswan na itay. Agpaliiwak pa yan na imbaga. Saan arumbang amo-amuan na? Pinakibiyangak ti cellphone na. Taore awan na duktalak. Delikado aklat ta. Anya ko makanong amin ti aramidan na ditoy. Diyan mo, Narling. Ang madlaw ko akasuron na ti sana pa ng pastrip kan kuha na dagiti pulis di Tarwar. Narling, balakat ti may sapagtal ka magayam. Apay nga minasyak lang ti kaya't mamakastrip ditoy. Gaputa si kalang ti pagtalkak. Simon, awanin ti sabali. Narling, Imbagakon kan kay di damo pailaeng. Nalagan tiriknakan ka. Jak may lawlawag. Ngam kas lakabstat ka iti panagriknak. agyaman at nukas na Narling. Amangan mo sa balit ti panunutan ti dadduma. No di mo kaya tagpasarong ka. Kasanon ni Mayora rugantin umay. Alangan asa na makastrek. Idinto ta maibilang a superior mo dayjay. Simon, Iso panunutam ana imbag ti imbagakkan ka. Mayora, nakagteng dayon dito ospital. Mabitlaeng ta siya kung ti mangilukat itiri daw di tabatog yo. Sige, Mayora. Tumsag kayon. Agyaman na, Bugi. Orayan naklaan ditoy. Siyaklatan ti dumanon dita ospital. Matungpal, Mayora. Sige, tama pa na. Saan nyo na panunutan? Ti diyo pan nakasarungkar ka ni Happy Salvador, boss? Maximo! Nasayat matkit di. Tasaan kayo na nakapagsarita pa ay? Amo yung mat, no kasano tayo kinalain ni Happy nga aganalisar kadagiti nagduduma pa nang. Amangan na makadlaw pa dayjay. Nga daan mo tayo no bilang ta nagsarita kayo, boss. Ngam na insulto akas na napasamak, Maximo. Boss, Sa anak na ilwa mapapaay. Amom lahat ta. maawatan ka, boss. Ngam no para iti pagsayatan tayo. Panagpunat. At sursurwan yung aklunan. Nalalaing ka ka din gamit isak, Maximo. Saan nga iti kasta, boss? Saan da kumakabura? Pasensya kayon. Nood na nasawag at di magustuhan, boss. Saan kayo kahit asupringan? Pampanunutak lang ti pagsayaatan nyo. Di kaglibak kanyak, Monica. Pinakibiyangam ka dito yung cellphone ko. Saan, Papa? Di nag-awagan iti kasta ko naglangarodan. Natangkan ti ulong, Monica. Di ka di makawawat, ha? Saan ka aputo? Iso at di nag-awagan iti kasta. Pasensya kayo, sir. Laging hitag. Daytoy kitagdahanam. Saan aga po tayo manugutak nga agnaid ka dito mansyon? Kat maaramid mo ti ang nyaman na kayat mo. Awan ti karbagam iti uray anya kadagiti sani ko. Tandaanam akang nayon dayta. Naimbag, ta saan ka napuruan, Hepe? Nagasatak pailaeng, Mayora. Naira na nga na nakapoy dagiti ng tambang kanyak. Ha? Nga maganad, no asino man ti adda pa kainaigan na iti kasjay ang napasamak.
Sagay sa ida nga ano pan. Hepe, kaya't mo asawan. Ba't tilintag? Aglablabasan dagiti agar aramid iti may kaniwas dito'y San Bartolome. No saan pa'y laida mapaksat? Masigurado nga adu pa'y tidakes ang mapasamak. Iso nga pa man ang makarwarak dito'y ospital. Aramidag no anya tirumban. Sigurado ka kaday asaan mo aginaraw ti cellphone ni Papam, Monica. Yaya, Monica, pagsalsaludsudan ka, balasang ko. Ay, apo ka mo't, Monica. Anya ka di ayat aramidem. Amumot asaan akayat ni Sir Tikas Jay. Awan mo tinaduktalak, Yaya ising. Tasaan ko mat analukatan ti cellphone na. Una, ngam tingarod din na kayat. Kat ti mabibiyangan ti oray anya kadagiti arwatan na. Nangro na dagiti personal abanag na importante kan ko ana. Ay nabalasang ko, dungag ka kumakanyak. Saan mo kuman nga aramidin pa'y dagiti banag asaan akayat ti amam. Jack na ikariyaya. Ngam padasak atong palan ti singasing mo. Maksimo, kumusta ba nagtimplada at loga laboratorio? Mayat boss. Nawayada ita. Kaputasan na ingat ti panagronda dagiti pulis. Makumikom da ngamin amang bambantay ka ni Happy Salvador. Eso kalpasan matimplado loga. Laskan may dispatsal dagosen. Tapno agbalin ang kwalta. Talawag. Atong pal, boss. Kondawayan tayo kada hepe ospital. Boss. Kasanungay ni Don yon. Talawag mo't nangheg mo, Maksimo. Timatimplad loga kapat ganita. Paybayan pa lang dagiti palikot. Tinapateg. Patimpla dagiti loga kat may dispatsal tayon. Kat agbalinan kwalta. Pinagpunok ni Monica, Ma'am Jonah. Uray di na inaklon. Amok a pinakibiyangan na ti cellphone ni Sir. Iso ana palalo ti pungtot ni Sir Leon. Unay mo't ngaminan ayan ni Monica. Namin anon nga imbagakan kwa na at tanangan na kumadag iti garaw na. Ma'am Jonah. Saan ko mo't ngamin ang mapabasol ni Monica? Ha? Anya ti kayat mo asawan, ma'am. Ha? Kwa? Awan ising. Ti kayat ko asawan kat Jack mapabasol ni Monica iti kasjay ngar aramidan na. Tasipod pa'y idi kat agat atapan kanilyon. Masikura na kon dito ospital, Simon. Anya ka kadinarding. Saan ka kadingaghanat? Sana bale? Tako na ti doktor. Siguraduan dalaeng asaanan nga infeksyon ti sugat mo. Makarwar kan? Kaya't kon ti rumwar, Simon. Makalawasan nga dak dito ospital. Diya ko naramid ti trabaho. Trabaho nga tangagpaiso ti pampanunutan? Wano ti kunam apananganok mo kadag iti responsable ti napasamakan ka. Simon. Di nak mapaglibakan narding. Manipod din tangak dito San Bartolome. Sikan ti kanayon anak ako'y kuyog ko. Iso nga na nakasiningit ka. Iso nga amok na niya ti pampanunutan. Saan at trabaho ti makagapo? No apay akayat mon ti makarwar diti ospital. Sigurado no, at... Idaano pen. Saan lang asyak ti pagaramidan dahi ti kastoy. Iswa kasayatan mo't laeng. Nugibusak idan. Tapno awanin ti sabali pa'y apakapasamakan ti kas iti inaramid ta kanyak. Hindi pa ilan na minsan arapi kaya't kakasarita, Leon. May papanitan niya. May papan ka ni Monica. Anya manen ti may papaniti dayjay aman nakibiyang nga ampon. Leon, mabalin ka di. Saan kumamatakas na ti panagsasaom na may papan ka ni Monica? Di mo ka di mapanunot.
Amasaksakitan iti Di mo kasta- kadimat na panunot ang nasakitala kiti Osto. Gapo itinaramid mo kanyak, ha? Yun. Kasakitanan iti may sa lalaki ti lukwenta asawa na. Saan ka, Alinoko? Yun. Nagaramid at lang iti pamuspusan tapno masukatan day dinaragrag nga anak ta. Urian niya pa iti bagbagam. Nalawag pa ng luko ti mo pa nang ibagakanyak iti pudo. Diyos ko. Kaano ang mawaknitan tinakulaapan na panunot ni Leon? May papan, iti pa ng ampun ko kani Monica. Kaano ang maawatan nak ti asawa? Anya madamag, Maximo. Boss! May dispatch namin di dadto mga droga na kami. Nasaya kasta. Dahil bagmat, tapno agbalinan ko alta. Nawaya kami, boss. Tawan ko na dagiti polis. Talaga na ipamay sa ti atensyon da, iti panang bantay da ka ni Hepe Salvador. Korakto, pay Kat. Kat, dagiti buyot Don Leon ngay. Panak-kunak, at sanda na pakadaan ti amin, boss. Sanda mat ngamin nga agtigtignay. No kasta kalod. Kaltingan nyo. Pagbalinan nyo kalta dagiti nalamid loga. Payatawan pa lang dagiti lapad, negosyo tayo. Pinapudno na Mayora. Agana ta ni Narding ang makarwala di ospital. Ang kinasaritak. Imbagak nga yuray na lakuman ti biling ti doktor. Kasta ka di, padre. Ne. At dan sakit dinadagsen na pagparparikutan nyo. Mayora. Padre, saan kumat nga inlimad kan kati amin? Naikumpisar kun kan kati may papan itipod no akinatao ni Monica. Ura idisakbay pay anamon na. Mayora. Ti parikot ko ita, katno kasano amalapdak ni Monica iti aramidan na. Apay Mayora. Anyang gamit ayat aramidan ni Monica. Amo yung mat, idi pay laang padre. Adan atap na kanilyon. Kataging ka ita, kaya't nalata duktalon no anya ti ilimlimad ni Leon. Kasta ka di. Apay Mayora. Talaga ka di nga da ilimlimad ni Don Leon? Ha? Padre, Mayora Rogante. Addan dagiti personal abanag na intalak mo kanyak. Amo ka makatulong hap, nunaan anay ti panagtalak mo kanyak. Iso nga ibagam ko makanyak kita. No adda ka di ngagpaiso ti limlimad ni Don Leon. padre, Patsa ka maksayan ti dagansan mo. No adda pang ibagamit yan nyaman arikrik na ang Mayora. Kat panag ko na. Mapagtal ka na. Saan ka pilitan no bilang laing Mayora? Pati kayat ko. Dahil agdisnudo ka nga agibaga kanyak, iti anyaman na marikrinan. Diyak kaya ito mapilpilitan ka lang. Iso ano iti panagkunam, kahit saan mo pa'y amabalin nga italag kanyak ti amin. Kaya anyaman ako upikupan ita. Saan ka pilitan? Takas iti kunada nga rodan. At daom no apanawan para iti amin abat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diyak magustuhan da ito yan amuak. Anya data. Kung gundawayan ti grupo ni Mr. Wong, tagiwaras iti droga. Dito'y teritoryo tayo. Anya. Dahil tatagpaiso amo. Sigun iti tao tayo ngay mawag. Winarasan dan ti daduma kliyente tayo. Saan ang mapalinday to'y bugi? Agtignay kayo itapat lang. Amo, narigat no da kami tagtignay. Kasayaatan no dagiti kontak tayo a pulis ti pagtignayon tayo. Wanyag paisuan niya. Alangaron, itamat lang. Pagtignayin tayo ita.
Jack kayat ti kasjay nga aramidan da Mr. Wong. Imay kaya man ti doktor mo. Anyang iti ko na. Kamaw dyanan na. Pinalubusan na kon. Makarawara kon dito ospital. Nasayat mo kasta. Saan ka na masikuran nga adda dito ospital? Talaga, Simon. Nasuro ka makalawas nga dak dito eh. Talaga na palalon ti pan nakasikur ko. Iso na yung baglangan. Taparwaran nakmatlangan ti doktor ko. Ipalagip ko lang kan Narding. No nyaman ti plano mi ti panagsublim iti serbisyo. Sapay lang ko ma. Tasaan apara iti personal lang abanag ti makagapon. Jack kayat ti agikari. Amangan kami no Jack matungpal. Kat isunto pa iti pang sidiram kanyak. Narding. Lading itak Simon. Ibagbagak laeng nuan niya ti marikrik na. Kakadwa! Tara sa inyo! Suki-sukin tayo dito ang lugar! Agtignay kayon! Move! Amin na makita tayo nga illegal dito eh. Kumpiskarin tayo! Gungundawayan na kita awanan ba yung tago peray? Kaputad na iji hospital ni Hepe. Ngamsaan tayo nga itulok! Kartingan nyo, kakadwa! Agtignay tayo! Hanyawan nga tan masapol na ito'y tao. Hello? Puso ka ba niya? Agasam ta sinoplayang paigayaman dagiti kliyente iti droga. Don Leon, kasapulan da supply. Amo kawan pag-supply mo, tanabayagan saan ka nag-alakanyak. Talaga nga awang ti babae mo, Mr. Wang. Teritoryo na ito. Ngam kastakit inter aramidem. Don Leon, olay tilitolium da ito'y lokal. No awan mo pang supply mo kadagiti klientem. Awan mo't lahing silbem. Parang makita, Mr. Wang. Ha? Pinutad na ang salitaan, me. Ha? Hagin lalayang tumat nga, men. Talaga matawan silbi na. Noon may supply na droga, kliyente na. Ha? Iso na kami hitaan. Tiyagi supply, kadagiti sigot, supplyan na. Ha? Ha? Ni Maximo. Kanya nga tayawag na. Sigurado ibagana na dispose amin na naalami droga. Song patakawag, Maximo. Atingitak, boss! Ngayon, ado dagiti na kumpiskar dagiti pulis iti butega tayo. Kasi no napasama tayo pa. Kilat-latan ang isayong kat na iti operasyon, boss. Naibalakit din. Tasakbayan nakasangpat na iti bodega. Kat nakitak ti text te kontak tayo. Iso nakapanaw kami iti bodega. Kat nalami ti dadoma droga. Ang madalat na nabati, boss. Opo niya na. Kawawa ka kanya, Torion. Panakulam. At ang katapakay na ka na napasama. Jack may baga, boss. Basta tinapatag kita. Kat makadalyasat kami nga umakar iti sabali. Hide out. Anya manan ti basol ko, Leon. Apayagas ta ti panangkit-kitam kanyak. Ibagaman kanyak tagpaisotyon na. Suksukiran na kani. Ha? Apay manan akas ta ti saon. Anya ti inaramid ko. Di mat obligasyon mo nga ipakaambo kanyak ti amin na mapaspasamak dito sa San Bartolome. Apay nga ruta di mo ibaga kanyak anak arwarin ni Hepe Salvador sa ospital. Ne, Jack mo tamo anak karwaron ni Hepe. Sigurado ka? Adi mo ammo? Wino talaga adi mo kayat niya ibaga kanyak. Leon, ado ti as-asikasuwag ije munisipyo. Saan kun amasango nga amuan pay ti kasasaad ni Hepe di ospital. Umdasan ti panang sarungkar ko kan kuan na itinaminsan. Joda. Iso mabalin ka di, Leon. Di na ko masitaran ka dagiti banag nga awan matan ti bibiyang ko. Saan ko nabasol no Jack na amuan anak arwargaya man iti ospital ni Hepe. Sigurado kayo nga awan ti tao na sangpetan nyo iti dayja lugar. Awan, Hepe. Panagkunak.
Kit natunugan dati panangraot mi kadakwada. Taapaman ang nakasangpit kami. At dadagiti pagilasinan akapampanaw dalaeng. No kasta nga rod. Kasano nakakumpiskar kayo kadagiti droga iti dayja lugar? Nalabit asaan dan ang maimot amin, hepe. Iso ang nabati ijay dagiti naalami a droga. Dagiti awanan bain. Ginundawayan dati apagbit a panagbakasyon ko. Manipod iti trabaho. Hepe, Ala, Mendez. Umbungam dagiti kakadwa. Kayat kayo akasarita amin. Tapno may bagak. Noan niya dagiti kayat ko ang mapasamak ita. Ta nakasubli akon iti serbisyo. Saan apan nakibiyang kadamom kansa? Ngam panagkunakit kumarkaro ti saan da pagkinkin na awatan. No paliiwam idaan na imbagyaya. Madlaw mo no apay nga atas saan da pagkinaawatan. Kat ni papati po ti amin. Monica. Ay, naimbag tabigbigam lata nga amam ni sir. Nakairwa makunday tayo, ya? Iso na laang tadi na kayat nga awagag iti kasta. Iso asabali ti awag ko kinkwana, no agsasarita kami. Unay matngaminan ni sir. Anya nga taaya ti di na kayat ka. Nasingpot ka mat. Napintas ka. Anya nga'y kumati di na kayat ka. Anya ti di na maaklon ka. Saan nakaputput no aputot? Day tati di na maaklon yaya. Monica. Day tati agdadata akinapod no. Nga oray nga tapay anya ti aramidan tayo. Kat santon ang maaklon ni papa. Sino ka ta nakamuan polis may papanday dyan lokal, Maximo? Jack pa'y may baga, boss. Ay, naimbaglangan ta nakatext pa'y kanyak di kontak tayo. Tarusan, amangan mo na dalon na kami, Jay. Kasano ka do saan yun ay matlogan akong piskal, polis? No sana nagbidot, boss. Nagbalor mo dagi, Jay, itidwag gasot aribo a pisos. Natalgan ka di matlang lokal nang ipananyo kadagitim panaw yoy jay. Panagkunakat natalga di, Jay, boss. Nasaya to kasta. Da kayat mapasalunwan dagos kaste na pasamak. Malas negosyo kasta. Siya ka di makagapon no apay saan kayo ang makapagkinaawatan ka ni papa. Mama? Iha, pangasim. Saan ka kumakagsao iti kasta? Saan apod no day tapang panunutam? Kaya't ko laang amaamuan, mama. Tanong makapadakas lang ti panagsublit dito mansyon. Nasaysaya. Saan, anak ko? Di mo ituloy no anyaman ti kayat mo nga ibaga. Diyak kayat adang ganday ta. Mama. Diyak kayat ngagpanunot kay ti kasta. Iso apang nga asim ko matalipatom ti anyaman a negatibo apang panunutam. Ulitek, saan as ikati parikot mi ka ni papam? Mama. No addaman ti saan mi apagkinkin na awatan. Day tagat gapo kadagiti nagduduma abanag, nga adda pa kainaigan dagiti responsibilidad mi. Sana pan nakibiyang nardin. Amok akayat mo asulbaran dagiti parikot. Agam amangan mo niya mo ti mapasamakan ka. Agasan, tagpuy-puyat ka manan. Ket idi na minsan kalangal daw arimwar ay hospital. Simon, kabala akong tibagi. Di nagpagdanagan. Naskan nga trabaho akon. Diyak kayat nga grambak dagiti agar aramid iti kinadakas. Maawatak na itanarding. Ngem ulitak nga ipalagip kan ka. Asan arumbang apet petam tilintag. Sapay ko ma, taipangag na. Inton bigat. Umuna nga operasyon mi iti lugar ni Mr. Wong. Okay, narding. Adda ka di impormasyon anaalayo. Awan pa'y. Ngam inton bigat. Patcheck a makaala kami iti impormasyon. Apay adi ka pa'y lamaturog balasang ko. Napanan ijay silad da ni mamam. Diyak amo yaya. Ngam uray anya ti aramidag. Diyak latag tuglap. Monica balasang ko.
Amangan mo't no adamanan ti sabali apam panunutag. Anya, nyaya. Jak lain pagarok nga oreda kayo gayam. Kat kasta ti pampanunutan nyo kanyak. Ti kayat ko asawan, kat amangan no pampanunutan manen asukiran ni Dunleon. Day tati ka amak ko, tamangan no anyakit di ti aramitin nakan ka. Yaya. Day talaang mati pagamam ka kat balasang ko. Iso akasayaatan no inkan ijay silid mo. Tamangan no kala at arumwar iti silid dati amam. Kat no anya maning ti panunutan na kontrakan ka, no makita na ka dito. Pakaragsarak ti kadtayo manan diti simbahan, Mayor Arrogante. Padre Simon, Husto ter aramidan nyo. No dadagan sen, wano nyaman amarikrik nayo, nga iti panagkunayo, ket saan abasta-basta. Ti Diyos ti rumbang apagkamangan nyo. agyaman ak iti kanayon apang malakad mo kanya, Padre Simon. Agyaman ak tasaan ka maumuma. Mayora, santo ang mapasamak ti kasta. Ngamin, kasta ti kayat ti Diyos. Saan arumbang amauma tayo itipada tayo at tao? Padre. Padre, panagkunakat, da kayo ti masapul ti nakalugan iti nagsardan di tabatog ti simbaan. Alan Mayora, mapan kayo latan di tasimbahan, takasaritak ti dimtang. Naimbaglakit din. Tani Padre Simon tinay destino dito San Bartolome. Isula ang tipadi a kabayagan ang nagtali na ditoy. Tauray pa'y no naggulo ti lugar ni. Saan ang nagamak? Kat aging gaita. At dalat ta ditoy nga agserserbi. Sampay lamay dispatchar dagiti nabatbati a droga, boss. Naingat man kami ng dagiti polis. Nagsubliman kami ng takam, Hepe Salvador. Amo kiso nahingat no may papanloga. Pudno day ta, boss. Ket patse ka nakarkaron nga umingat ken agbalin an na uyong dayjay. Kapoy tinapasama ken kuana. Sigurado na ita, Maximo. Isuagan na tayo. Amo tayo no anya kabalan alamidan, Hepe. Boss, Palagi pam kanayo nagitibuyo tayo, ha? Amanga no malanaan da Hepe Salvador. Naligata no matsambahan na kitinida. Nay, adan sa limter. nabit lang tayo nakitaan, boss. Boss! Boss! Sino si Mangpat, Maximo? Boss, mobil dagiti pulis dagiti dimtang. Kanya, apay nga dada dito eh. Tsaka mo, boss. Sigurado saan sinsinan makagapo. No apay ang dada. Kaapay ang duda. Boss, Sabtek ita. Ngam sigurado makapanaw dagiti buyot tayo. At da ita dito eh, ha? Naligatan. Ama ano anya kiti mapasamak. Nawatam. wan, boss. Alan, tignay kan. Bili ng buyot tayo. Magnadan likod. Diyak kaya't makita ida, Hepe Salvador. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya kaya't sawan da ito, Hepe Salvador. Kalahat na ito yung umayo dito, ah. Trabaho laan, Mr. Wong. At naawat mi nga impormasyon nga da armado dito'y lugar mo. Saan ko ilibak na ita, Hepe? Nagitikwal dyan, mga duda. Kasapulan da ita pala sigulidad me. At imat mi aligal a dokumento, Mr. Wong. Pastrakan na kami. Tapno makapagsukimat kami. Mabit lang, Hepe. Mabit lang. Kita pa na yung bagi matyo dokumento. Kan saan kayo mabalin paslagan latan? Naligatan. Ang mga ano may pada kiti negosyante nagbalin biktima ti kidnap. Ha? Anya ti kahit mo asawan? Di ka lagi hindi daan mo, Hepe. Imposible saan mo pa yan mo napasamak pagilian. Imposible di mo amo napasamak negosyante na kidnap. Ket suspek kakaduam nakaunipolme. Mr. Wong, awan ti panawan mi kadagiti ibagbagam. Lihiti mo nga operasyon daytoy.
Ada kakuyog mi nga opisyal. Isu dati agbalin a witness. Isu apastrekan na kami kuma. Tapno malpasan da ito eh. Jakon agbayag, Padre Simon. Ado pa'y tinaskan nga asikasuak ija munisipyo. Agyaman nakiti sa sarungkar mo manan dito simbaan. Mayor at na. Awan anyaman na, Padre. Kas ikinako ti Diyos ti rumbeng nga agbalin nga igam, dagiti adabakbaklayan na aparikot. Pudno na ita, Mayora. Saan arumbang makalipat tayo iti Diyos? Padre, Ket, kas itinakuna ko niti kalabas, Mayora. Noon yaman, tibakbaklayan nyo aparikot. Sigurado ang mapunas tumot lang na ita. Basta agtalag kayo kuma. tantandaan ak akanayon dayta, Padre. Kat agyaman akmanan kan ka. Maksimo, ikag patpatlaw. Pagkahamda kiti buyot tayo ak sa Canada. Sa tinumanayan da ita. Amo na dar aramidan da, boss. Tikag tanak. Tsak makustuan da ito yung sayang katipi Salvatol. Boss, Akalwa da ita hepe. Jak palamsa da ito yung nalamit na. Sikulatwek da ita. Amo, madama ti operasyon ita dagiti pulis. Iti mismo lugar ni Mr. Wong. Nasayat no kasta. Kitag malaing tilaing day jagay jay. Amo, Diyan mo na siguro. Kit kabailan na ko niya artapan. Kaputan din nagsupsuplayan iti droga. Nga, dakilabintot ni Mr. Wong Diamin. talaga mo. Nang runa kat madaman ti negosasyon. Tapno masulot tayo ti tao nang agtimtimplay ti droga. Good. Kaya ko day tatabag pogi. Siguraduhin nyo ang matong palpit. Ano nga, hepe? Ata nadoktalan yung droga. Wano anyaman illegal dito yung lokal ko? No droga. Awan tinakita mi. Nadalos to'y lugar mo, Mr. Wong. Namakasin sawang mo, hepe. Talaga ata pa madda pa kayo naiga kiti illegal mapaspasamak dito yung San Bartolome, ha? Sikatinag ko na iti kasta. Sana siya. Kahit ko makita ti papeles ti igam dagiti adda ditoy ako nam agwardya. Ha? Oh. Apay, Mr. Wong. Apay nagsarimaden ka. Ti ko na. Kaya't ko makita ti papeles dagiti igam dagiti manggugwardya ken ka. Hepe. Nadnadlaw, pel-personal nak. Imbaga kon itay pailaan, Mr. Wong. Trabaho lang na ito. Alan, ipakita mo ti sapsapulan, tapno malpasan. Sika ka no tinangtad kadakwada ka dagiti igam da. Iso nga ipakitam ita kanya dagiti papeles. Nagmayatan ti biyag mo ditoy. Agasem ta nakatugaw ka laeng kat nakasikawil ka pa. Pasensya kayo na, sir. Amangan no iti panagkunam kat kaspay lang iti sigod ti kinataom iti mansyal ko. Politik tag kitaw iti dispensa, sir. Agtrabaho ka tapno addamat serbi ti panagnaid mo ditoy. Talaga asabalin ti trato kanyak ni Papa. Saanin asyak ti sigod amo ni ka, iti imatang na. Ngamjak sumuko. Ikagumaak ti agbalin anatibkar. Nasgan amadoktalak ti amin. Katulungak ni Papa ang mga barwanan. Dayta ti kaimbagan nga aramidak. Tapno makasubadak iti amin an aramidan na para kanya. Ayo, Pepe Salvatol. Hawalan pain. boss.
naibagay mo tan kan kuha na nga as-asikasun ti abogado tayo ti amin. Ay papan, papeles dagiti paltog. Natlaw personal na Hepe Salvador. At ang ato na mo na may papanapasama kan kuha na. Saan ko masumbatan dahi ta, boss? Diyan mo, no niya ti saritaan. Nasken malisot na ito'y Maximo, ha? No kasapulan mawalit na pasamak Hepe Salvador. Alamidan tayo. Ha? Jak lagi dito, Lok. May salahan kas Hepe Salvador. Timangtad kanyak dakal palikot. Saan mabalik? Kunak numakumikom ka di munisipyo. Nagawid ka met, Chona. Awan mo tinapatag nga si kaswag kaya munisipyo. Iso ang nagawid ak. Kan, tapno di mo kunaan, asok-sukiran ka. Anya nga ron ti madamag. Sumagmamano adi kalibre nga igam ti kinumpis karda hepe, ija ayan ni Mr. Ro. Anya pa iti sabali adamag. Day talaang tin-report kanyak ni hepe kalpasan ti operation da. Madaman ti pa nakaiproseso ti amin. Ngam tinaudi adamag ko. As-asikaswan kanon ti abogado ni Mr. Wong ti amin. Talaga nasirim mo di abogado ni Mr. Wong. Pacheck akabailan da lusutan da jay. Tanalagan lang da jay pagtay. Ay, kumapoy sa ni Hepe Salvador Nayag-iyag sa amin ti utek na iti panakatambangan. Yun. Talaga ba? No talaga akayat na ti makasara kiti natagsing ebidensya kontra kiti Mr. Wong. Saan ajay mismo ang lugar na tirautan na? Rumbang laing nga amun na, no sa dino tayan dagiti pasdek alimad aginatang ni Mr. Wong. Tasigurado, nga ijay ti pakasarakan na kadagiti di kalidad nga ebidensya. Amok ang nalakalaang alusutan ni Mr. Wong ti amin, Simon. Narding, ibagaman kanyak tagpaiso. Lihiti mo kadi nga operasyon tin sayang katyo? Wano, at dalang ti kayat mo nga aramidan. Simon, lihiti mo a police operation day dyan nga insayang katmi. Anya kumamati kayat kong aramidan nga ibagbagam. Amok nga atapam nga dapa kay naigan ni Mr. Wong itinapasarakan ka. Saan langan ni Mr. Wong? Uray ni Don John. Nga iso ti makagapo. No apay adanda ni di mo kayat idi asarungkaran na kani Mayor Arrogante iti ospital. Awan ti kastay ti panunod ko, Simon. Iso mabalin ka di. Di na ko mapagatapan iti kumpormila ditan. Narding, am-amukan. No talaga nga mamunak. Apay nga rod akasta ti bagbagam kanyak. Rumbang kumasak ti ayunan. Saan ka nga ayunan nagdakas mat ti pampanunutan? Apay, Simon. Mamadto ka kaditan. Taamom noan niya ti pampanunutan, ha? Pangasim Narding, lipatam ko ma. Noan niya man ti saan anasaya ta pampanunutan. Diyak amo noan niya ti bagbagam, Simon. Iso akasayatan no panawan ka pailaeng. Sa baling aminan ti bagbagam. Padyak nga amumon ti damak muni ka. Ti ka di maipapan ka ni Mr. Wong ti kayat maasawan niya ya ising. Wahan palasang ko. Agasong may ti kasjay. Illegal mo't gayam ti igam dagiti tao na. Yaya ising, nagbalin ka na singid ken kwa na ite. Saan aya? Gampanag ko na. Inggagara na ti kundi tulong ide. Kat si kakampay idi tinangitalkan na iti amin. Taamangan no ti panggap na. Kat iraman na ni papam iti anyaman akalukwan na. Ay, naimbag lakit ding tasaan ang nagbaligi day nga awanan baing. Isumutlaan na karo ti pungtot ni papam ide. Taam mo nagayam ti kasdeng aramid ni Mr. Wong. Day tangaro ti pakasda awak yaya. Kasano nga amo ni papati maipapan iti saan anasaya at nga aramid ni Mr. Wong. Ha? Nakaskas daaw, saan ka di, yaya? Ngamin, saan mo amabalin ang maamuan ti anyaman amadi nga aramid ti sabali? No saan mo mat nga aramid ti kasta?
Padre Simon ti papanan tayo ita, boss. Patsaya ka na may tulong kanyak, Padre Simon. Anya ti kahit mo sawen, boss. Kasi nga nagkayang Padre Simon kan Happy Salvador. Nukas kasano, matulungan nak dayjay. Tapno mamuak no apay kasla pagpupudutan nak Hepe. Boss, panagkunam ka di. Kat agsaw ni Padre Simon, no bilang mantad tatyam muna. Maximo. Ato amok pamuspusan. Tapno mapagpudnok Padre Simon. Boss, Sala nga nagbidot Padre Simon. Tasapali at makapungtong. Nabayag adi kay nakaumay dito simbaan, Mr. Wong. Ada banagnas ka na si Kaswak, Padre. Kasta ka di? Wan Padre, isuy talang nakaumayak. Sapay la ko ma. Tanuan niya man nagiti pagdaldalanam ita. Ket masulbar lang, Mr. Wong. Kinapod no na, Padre Simon. Amok dakal may tulong mo kanyak ita. Ha? Sige lang amok makatulong kanyak. Awanan sa balipay. May papanitian niya, Mr. Wong. Patsaga mo no niya napaspasama kalapas. Nangisayang katupilasyon na Happy Salvador. Kada mo, pinil sunal nak. Mr. Wong. Apay akastate ko nayo. Anya ko maaga po a personalan na kaninarding. Diyan ko nagpalpalikaw pa, Padre. Amok nasingid kayo tong kalmay sa Happy Salvador. Mr. Wong. Anya di pa kayo naigan ti kinasingid mi iti kunam ama itulong hukan ka. Padre Simon. Saan may liba ka doon alamidak pala San Bartolome? Pala ka nagiti umili, kan kang lona namin, pala simpaan. Isunam namag, dinakmat paayan na kidawag tulong kan ka, Padre Simon. Anya ka di talaga tikid dawam atulong, Mr. Wong. Kasalitam Happy Salvador, Padre Simon. Ipakam kan kwa na ano mabalin. Sana ko mapagpupudutan launay. Tano panunutan na impag. Alalamatan lang Don Leon kinahipi na. Tapno makalubang podpod no mapaspasamak sa Bartolome. Anya ti kayat mo sawan. Ken apay ana iraman ni Don Leon. Teletolyo Don Leon da ito lokal. Kasaan makapagtigna sino man no ang bendisyon Don Leon. Anya. Iso ipagkam Happy Salvador. Tinakpagpupudutan ha. Anya ko mga gapong aramidag na ita, Mr. Wong. No di mo tong palan kayat ko, Padre. Timoldong paltog ko, kau dyan panag makita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agtungpal nga takan ka ni Padre Simon, boss. No sa nagtungpal, nakalkalon botbot nga. Boss, Pinangta ko ni Tay. Imposible sana girna rin baga kan kwa na muldong paltog ko, kau dyan panag makita na no sukilan na. boss. Amangan matnoan niya man ang tibunga na itangay naramit mo. Kasanon mo ibaga ni Padre Simon ka ni Hepe, ti amin. Kasta mo talaga kaya't ko mapasama aksan ka di. Kasanon, no tilang panangipang tayo kan kuha na ti ibaga na ka ni Hepe. Amangan mo da kayon tumanan ti dakas. Gapoy ti kas din nga naramit yo, boss. Awanan bibiyang ko, Maximo. Kaulayan niya pa lalamidat. Sa klata dakas. Alamid amin dahi ta Don Leon. Isawawanan na nyaman bibiyang ko. Napatagsakit di tinagsaritaan nyo kini Sir Leon, Ma'am Jonah. Ising. Iso na lang takasla saan kayo anaragsak, iti anyaman ang nagsaritaan nyo kini Sir. Tunggal agsarita kami ngamin. Kanayon nga isidir na ti inaramid ko idi. Ti panagilimod ko kenkwana. Ma'am Jonah. Iso asika. Liklikam ang mapagsaritaan nyo ti maipapan iti day di abanag. No da kayo laeng. Tama ano anyakit di ti aramidan na. Matungpal, ma'am. Talaga nasakit tinakam na iti panagilimod ko kenkwana. Di nakulos mapakawan iti kasjay an aramid ko. Ma'am. Ngamkas iti nakunakon.
Naaramid ko ti kasjay para kada kami nga agasawa. Iso nga awan apulos ti pagbabawyak, iti panangampun ko idi ken ni Monica. Diyak ko man ibagakan ka dayta. Ngam napanunot ko a posible a makatulong iti anyaman nga investigasyon nga isaysayang katyo. Gusto ka, Simon? Talaga dakal ti maitulong timbagam kanyak. Pamasingkad dayta. At talaga nga dati madingar aramidan ni Mr. Wong. Kastamatan ni Don Leon. Narding, Sa bagay, hindi pa lahing. Sigo din nga agat atapak kadakwada atwa. anya? Dahil tati agpaiso. Diyak lang makakahalap itinatibkar nga ebidensya. Ngam inton adanto ti igam ko. Agalwad da kanyak. Panagkunam ka di. Ket kamang ina ti ibagbagam a sindikato? Awan pa itinatibkar a pamanagnak. Ngam kit di. Adda posibilidad dayta, Simon. Mabalin ka di arumuarak, mama. Apay ket din asaan, iha. Papanam aya. Ija ayan ni Padre Simon, mama. Kayat ko ti makaaliwaksay. Kat no adaki di simbaan. Natalina ay tirignak. Iha. Wan, mama. Sapay la kumatasan da kalapdan. Ne, saan? Anya kumaga po alapdan ka? Saan Apolos? Agyaman nak, mama. Basta ganad ka, ha? Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak ka. Kodya, batol ne. Kung naktubat namin kan ka, kabala malamidan dahil ta. Tapno malusutan tayo dahil dahil kaso. Di kang tarag. Bawat momento, kabitan palawan. Okay, atol ne. Agyaman na. Bye. Nasayat mat. Tanaol mo sa natol ni may papa ni legal possession kaso. Simple lang dahil chay. Sayang matititad ko kini atol ni. No di nakabalan ni lusot amin. Ipakitak dahil dyan, Hepe Salvador. Oh, abay, Maximo. Adda nasiputan dagiti tao tayo nga umar-arobaya na di bodega. Anya? Imbaga ka sa pulan da. Amuan da no sino? Amang ano tao ni Don Leon Dayjay. Lumbang makita da. Kahit mo makamagdano sino man dahil dyan kinlalaik. Baka mo yung dagos kanya. Tasak mismo mang patay kan kwala. Narigat ti sitwasyon ko ita ija mansyon, Padre Simon. Monica, Nang runa kat kanayon apabainan nak ni Papa. Iso ano kas jay nga agsarsarita kami. Serte awak ko kenkwana. anya? Una yan. Apay kas tatiawag mo kankwana? Iso ti kayat na. Di na kayat nga awagak iti Papa. Madlaw akaguranak. Nulabsan ti agsarita. Kadurumanak ni Papa. Saan mat siguro, Monica? Imposible met nga agtalinaad akagura na ka ni Don Leon. Ngam day tati madmadlaw ko, Padre. Day tati iparparik na kanya. Monica, Iso akinid daw ko kani mama nga umayak ditoy. Tapno makaaliwaksay. Nasiglat dagiti awanan bain. Nasiputan dati panagpaliw ko. Ngam sa anak apatiliw katakwada. Nasken amaamuak. No asino ti pagpapaayanda. Tapay kat agpapada ng armado. No linaplapdak ti bagik idi. Gapo kadagiti pamagbaga ni Simon. Saan itan? Inutek ida. Aging ga maibus da amin. Aramidak ti aming ngamok. Dito. Ano dito tarasin niya? Dagitadan dagiti mga sapsapor kanyak. Mangkitak iti napintas agundaway. Kat aramidak nuan niya ti rumbay. At ay simbahan ni Monica, amo. Dahil tati niyawag, ti binilin ko amang surot kan kuwana itinalimit.
Nasaya to kasta. Amkag ngamin nga adda ti sa balingar aramidan ni Monica. Ang mga nukas ide, kat limad anak ikonsapos kini Mr. Wong. Amo, Itikas dyan na doktalan ni Monica. May papan iti kinataon na. Pat-check nga adot ti kayat na amaamuan may papan kanya. nga ta, amo. Masiguradong day tabugi. Kat day ta ti Jack ito no. Jakayat nga adda ti maamuan na nga urayan niya may papan iti illegal a negosyo. Di ka gulagol! Ang mga namakadlaw pa'y dagiti kakadwam. Isuanas kan apo kawag ti puot mo. Aday ta, napukawan ti puot na. Ano sa kon nga ibaklay nga ipan ijay lugan. Sapay la ko mata mapagpudnok na ito'y. Kat ibagana, no asino ti pagpapayan na. Ising, ingkaayaban ni Monica. Ala, ma'am, saan pa'y ang nagsubli ni Monica? Di ba't nagpakadakan ka amapan ijay simbaan? Uwan, namadamatan iti garahe tilugan na. Ma'am, saan nga'y naramat ni Monica tilugan? Anya? Ne, apay ngay? Sigun kun kwa na, awan kanun ti karbangan na ang mga ramat iti sanikwa ni Sir Leon. Anya? Day tati agpaiso, ma'am. Iso nga, ay, day, ma'am, mabiit laang. Inak amon no asino ti dimtang. Sanda nakita dyan marubayan, boss. Polieta, awan silbi na kiti mabaybayad ang buyot tayo. No dahil dyan lang ay malabayan kat di na pa nakamag. Boss, Nagsimple ba nagday ta, Maximo? Nga mapay sanda na alamid, ah? Anyalangan kabalan na alamidan. sana bali, boss. Tasaan ngagsarsardang dagiti kakadwa da ngagsawsawan. Hawakan mananida. Iba kang pumanaw dalangan ni Chay. Apay, boss? Naligatan. Ang mga numalid manenda dyan lokal. Isusakbayan tayo mabalin mapasamak. Naskan panawan dan tayo dyan lokal. Iha, apay asaan mo ngay naramat tilugan? Pasensya kan, mama, nga mabainag. Diya kayat nga dama ko na ni papa, no aramatag tilugan. Anya? Amom ka di no anya ti ibagbagham? Amok, mama. Aramidag ti kayat ni papa. Diya kayat asukiran. Tapno saan nga pungtot. Sana bali, mama? Awan anyaman na kanyak. Saan at matamarigatan? Nga oray saan ko nga ramatin tilukan. Saan akas ta ti kayat ko, iha? Diyak magustuhan day ta. Di naklatan ikaskaso, mama. Imbagak matankan ka. Kabaala, awan ti rumbang apagdanagan nyo kanya. Aday ta, nagsublin ti puot mo. Ikataklang ti lupot nga impaamal ko kan ka. No ibagam kanyak ti kayat ko amamuan. Nalawag ka di kan kaday ta, ha? Nagwingiwing ka. Kaawatan na di mo kayat. Makita mo ka di ti drum, anapon no iti danom iti sangom, ha? Irarab ka dita, no di ka agtungpal iti kayat ko. Di ka naggulagol. Tauray niya ti raramidam. Saan ka makaruk at iti panangtungukan ka? Makitinulong kalangan kanyak. Bayat ang makapagpanunot at pailaan iti nasayaan. Tano di ka umanugot iti kayat ko ang mapasamak. Lading itak, nga matay ka. Kasla di ka mamati akabaalan ka apatayin na. Pues, ikan ka nga rod iti pamanaglag.
Akabalak nga aramidan ti imbagakkan ka. Natangkan ti ulong. Irarab ka man laangan o may... Oh. Anya? Agpudno ka kadi? Wano saan? Numakit tinulong ka kanyak. Nasayaat ka. Ngam no saan? Talaga nga uluyan ka. Isu nga ibagamlaangan dagiti kayat ko amamuan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga siya timang rikrik na iti mapaspasama kadalyon kan Monica ising. Maawatan ka, Ma'am Jonah. Kinapudno na. Kinasaritak matan ni Monica may papaniti day tabangan. Ngam ko na akasayaatan ka na. Nutong palan na laangan ti kayat ni Sir Leon tapno awanan ti Riray. No si Direk Nilyon, may papaniti day tabanag. Sigurado ada kami matiagkatik. Ma'am Jonah, Napagpagad nga minukas jay arumwar ni Monica, adi na aramatan tilugan na. Amang ano anya ti mapasamak ken kuana. panagkitakin ni Monica, Ma'am. Awanan ti bibiyang na nga uray anya ti mapasamak ken kuana. Ket day ti pagdanaga ak ising. Kasanunugon dawayan dagiti managdakdakas ti amin. Anya laangan ti mapasamak ken ni Monica. Boss, sabay la kumatasaan apo may isuti atap ko may papan iti buyot tayo mapukpukaw. Maximo, No sana makasubli tayo jay. Masigurado ko na dinukot dyan na siputan dangay marubayan na jiputay ka. dahil tari magpakakada kayo, Maximo. Ha? No kumana ka magno asino dahil jay malubayan. Naliklikan ko maamin. Pamuan tayo kuma. No asino talagay malubayan. No pulis dahil jay. Wano buyot nun yun. Wah, boss. Kasano no pulis dahil jay. Kat pilitin na nagpuno buyot tayo ang mapukpukaw, ha? Boss. Kanya langan mapasamak. Kasano tayo langan? No bilang pumayso atap mo. Anya jay ko na, Bugi. Hawag ti kontak tayo, amo. Masansan ka no itangawan ni Jeffrey Sinto ni Hepe Salvador. Masansan ka no, ngagtid na ngagmaymay sa ni Hepe. Anya? Ne, itaman pa'y. Anya nga ti as-asikaswan ni Hepe Salvador. Apay ngagmay sang agtigtigtay. Saan nga mo ti kontak tayo, amo? Ngam ti kunana. Sipod na karwari di ospital ni Hepe. Kanayon ka no na makumikom. Kasta kayam. Anya nga tati plano ni Hepe. Apay ngagtigtig na ngagmaymaysa. Amangan met, no amunan no asino dagiti responsable, iti napasama ken kuana, ket kayat na ita abalsen. Posible day ta, amo. Rumbang lang agdanag ni Mr. Wong no kasta. Tamasigurado nga adda ti amura may papalit napasama ken ni Hepe Salvador. Natangkan ti ulong. Day tatirumbangkan ka. No nakitinulong ka kumakanyak. Nalabit asan ang napasamak kan katikastan. Ngam natangkan ti ulong. Wah. Ipakni kon ti bangkay. Ikabil ko iti sako. Kat ipan ko iti lugar analakalaang amakita. Baba ni ti kastang aramidak. Posible amaamuak no asino ti amo daytoy. No ni Mr. Wong
Wano ni Don Leon. Di mana Don Leon daytoy. Hanya nga masapol daytoy ayop. Halo. Hanya masapol mo Don Leon. Mr. Wong, sigurado ang manayunan manente panagdalag mo. Taan ano ba't nagam ni Hepe Salvador? Hanya man daytoy pagpakam Don Leon. Hanya kaya't mo pagpalangan. Mr. Wong, pagkat nga mo ni Hepe Salvador nga dapat kayo naigam itinapasamag kinkuana. Anya. Wala mo kipagpakam Don Leon. Ang mga nusikal nagtambang kan kwara. Oh, come on, Mr. Wong! Di ka magapaglibang. Iso ang padaanam ni Hepe Salvador. Halo. Hello Don Leon. Tawalan ba Pinutan na ang salitaan mi. Masikulado kitan. Kakonsabos mo't lang Don Leon day Hepe Salvatore. Sigurado day ta. Nabaya ka jak nakapagpag nakastoy. Gaputan nagadumot nga mintisan aninam na maapagtang dito San Bartolome. Itaman lang na maramit ko ti kastoy. Nabaya ka jak sila rong karan dito barangay ti San Bartolome. Anyang tater aribong-bong na dito kita agman. Anya ti mapaspasamak dito kakabsat. Tamat ni Padre Simon. Oo, Padre. Taon samot na ito'y naisilid iti garbage bag. Anya. Mangayab tayo adagos iti pulis. Nasken amamuan dati maipapan iti na ito'y anasarakan nyo dito'y baranggayo. Apay nga ka dito'y, Simon? Amumat nga ugali ko na pasyaran dagiti nagduduma a barangay dito'y San Bartolome. Ket nakita nga dar aribong-bungan dagiti agindag dito'y. Iso ngay masidaga. Ket nakita mi ti bangkay ana isilid iti garbage bag. Sana ka pulis nating. Ngem amok a biktima ti salvage dayjay. Narding. Sapay la kumatawan ti ammom. Anya ka ni Simon? Apay akas ti saon. Di mo lang ituloy ti kayat mo asawan. No at damot la pamabasol mo kanya. Itay pa'y lakas na ti parangkit-kitang kanya. Apay manan aya. Mabalin ka diti agkid daw, Leon. Anya data? Amang mabalin mo't asar dengam kuman nga iparparupa ka ni Monica, tipod no akinatao na. Agasan. Nagado ang mabalin mo nga ipakaasi kanya. Ngam day tapay ti ibagpagam. Leon, aklo naman wano saan. Naipaayan na ka itiragsak ni Monica, ididi mo pa'y amo ti pudno a kinatao na. Diyak kayaten na pagsaritaan ti may papan iti dayta a balag na. Ket manipot ita. Nuan niya tinapagnomuan ta nga ramiden. Isolaeng ti pagsaritaan ta. Tunggal kasarita na. Tilaeng may papan ka dagiti impormasyon na kasapulak ti bagam. Awanen ti sapaling. Pirmado, boss. Di tao tayo ang mapukpukaw di biktima ti salvage. Anya. Kasta ti nyawag ti kontak tayo. Sino nagalamit kas jay? Tsaka mo, boss. Ura di kontak tayo. Awan may bagana. Awan kanupay lang tilid maipapan iti kaso. Ayop na sino man nagalamit kas jay? Boss. Amangan no da pa kainaigan ni Don Leon. Posible dahil ka. Tao na siguro niya malumayan di bodeka. Kat iso ng tukot ka ng patay, buyot tayo.
hinamnama day ta napasamak, Padre. Nakalaling gagat tinapasamak, Mayora. Madlaw na parigat iti husto da dya tao. Sakbay na papatay. Diyos ko, nagtignay manan dagiti vigilante. Ah, vigilante? Kunam, Mayora? Di mo't ada dagita idin, Padre. Sangsangpot mo pa'y laang idi dito'y lugar mi. Nabayag asanda nagtignay. Ngam ita, adda damanan. Dagita ko matirumbang amakamag. Nakaamamak ngamin, no addan tupay mainayon a biktima enda. Ni Mr. Wong. Anya nga tati masapol na ito, Gengeng. Hello? Anya ti masapol mo, Mr. Wong? Hayop ka, Don Leon. Sigaw at panakasalbits tao ka niya. Na yan, Mr. Wong. Siguro, orelagasukan ti agong mo kapoy ti nakaro apong tot mo niya. Hayop ka! Awalan ka bahin! Sikaw ti awalan ti bahin. Sino ka kuma amang komprontar kanya kay? Dahito iti tandaan ng Mr. Wong. Di nagtumabalin a kompetensya dito'y teritoryo. Saan, Apulos? Nalawag tinangag ko nga imbaga ni Papa. Iti kinasarita na iti cellphone. Katamok ani Mr. Wong Daychay. Gaputa saanan ang nalapdan ni Papa tinapig sa atimak na itay. Kunak tumat ngamin. Adda ilimlimad ni Papa. Monica. Yaya ising. Sikamat gayam. Ay, sika talaga balasang ko. Imbagak lang arudin kan ka. Likli ka mong dagiti ba nag-apagpuntutan ni Papam. Ngam ita, palpaliiwam manang. Yaya. Mala, umay ka dito yun. Kartingam, ang mga lumakita na kapay ni Papam. Sabani ti dyan mo ay meditayan, Mr. Wong. Panagpunat kat saan ka pa na kontento iti panangipang tamkanyak. Hindi na udia nagsarita ta. Amom, Padre Simon. Pilipakan ka. Nolapsanak sa o. Kaslasan ka pati. Gapo estilo palagpampanunot mo. Ah, Naibaglangan masansa nakasutana ka. Numayak dito'y simpaan. Tano saan? Ang mga natapag pa'y may saka espiya. anya ka diya talaga ti masapol mo, Mr. Wong. Padre Simon. Nakasalitam ka din, Hepe Salvador. Uy, agam la dingitag na ibagakan ka. Asaan ko nga idanon ti kayat mo. Gaputasan arumbang abdiyang ti trabaho na. Anya? Ha! Natangkan kaya mo ulong, Padre Simon. Saan ka kaya mabalin pakisalitaan? Mr. Wong, kas itinakon-akon. Saan arumbang apakibiyang ti trabaho ni Narding? Ngamin, awan ti karbangak. Kasta kati. Bueno, adangalot kanyak amin kalbangan. Mr. Wong, apa nga inasot mo ti paltog mo? Di mo din bakakan ka. Ati multok paltok ko kao dyan palang makitam. No di kagtong palkayat ko. No na ituding asi katigapuanan ti nakatay ko. Saan amabutan, Mr. Wong? Anaya. Saan ko akabutan ni patay? Kaputa amin tayo. Ket agbanag ken ni patay. Iso ano ko nang apatayan na? Nawaya ka amang ramid. Ngem sigurado asaan kamutla ang amakalisi iti anyaman nga ramidan. Nagtulad ka nagsaho, Padre Simon. Talaka katapak kinataom. Hanan sama tilim-limad mo. Awan ti limlimad ko, Mr. Wong.
Noan niya ti makit-kitam ita. Day tate kinatao. Sika tinalawag nga da ilimlimad na. Gapo iti kastoy nga aramidam ita. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga professional tinang patay iti bangkay anasarakan, hepe. Aging ita, awan pay laang tinaala tayo alit. Maipapan itikin na siya asino na. Basta saan kayo agsarden? Aramidan nyo ti amin, Iwan Mendez. Matungpal, hepe. Ket no addaman maalayo, nga oray basit lang alid. Pakamuan da kadagos. Nalawag ka di. Matungpal, hepe. Alang Ruden, ituloy yung tiyagtignay. Wen, hepe. Permission to leave, sir. Carry on. Narugya kon ti amin. Ituloy ko nga Ruden. Numasapol nga ulit at tinaramid ko apa ng patay iti dayjay alalaki. Aramida. Jay ayok na inki. Sakit din, di pagpupudutan na may papanitin na pasama kiti buyot na. Agasam ta nagturad ngayong bawag kanya kat kasjay timbagbaga na. Amo, kasayatan siguro. Nulikida rin tayo ni Mr. Wong. Talaga aday tati plano, Pogi. Amo, Yamnas ka na masigurado tayo pa'y. Ako mapeng ka na tayo tibuyot na apara timpla na iti droga. di kagdanag amo. Takas itinakon-akon. Madaman tinegosasyon, may papaniti day tabana. Imposible ang mapagkadkadan day dya tao. Tinaidyayakan kwa na agatan, no kumapang kada tayo. Nasaya at ti kastangar aramidem. Sisirapem iti rimat ti pirak day jaya tao. Kalpasanda, no masigurado tayo na kukwa tayon ti kinapudno na. Likita rin tayo ni Mr. Wong karamadan dagiti puyot na. Amo, Gamita, tasaan tayo pala na alukoy day jaya puyot na. Ikagumaan nyo nga agawin ti amin na nabatbati a supply da iti droga. Katjak kayat amapaay kayo. Iso apilyemon dagiti mapangnamnamaan a kakatwam. Taagtignay kayo. Unak no uluyam itay ni Padre Simon, boss. Talaga kaya ko alamidan dahil tamak si mo. Ngayon nakapagpanulotak. Panakunak, boss. Nas ka na pagsaganain tayong ti amin na tao tayo. Hanya kaya't mo sa walak si mo. Masigurado ka mang rugin tinadara arangat. Alaya. Saan lang na dagiti buyot ni Don Leon tinas ka na saganahan tayo. Nas ka na saganahan tayo mo't dagiti pulis. Hanya kaya't mo sa wal. Iti kasi nga naramid mo ka ni Padre Simon. Sigurado nga agpagunggan ni Hepe Salvador numaamuan na. Inaramid ni Monica ti kasta. Wen, ma'am. Kat amok nga adda nangag ni Monica nga imbaga ni Sir Leon. Isu nga ad-adda manen anagata. Ay, unay lakit din ni Monica. Apay nga taayang amin adi nalata ko mabaybayan ni Leon. Imbagak matenken kwa na dayta, Ma'am Chona. Ngem ko na ano baybayan na ni Sir Leon. Kaya rigan nan abinaybayan na meten ama ilibsong iti gayong-gayong ni Sir. Ha? Dayta ti agpayso, ma'am. Isu kano akayat na ama ilintag. No anyaman ti pagbidbidutan ni Sir. Di na kayat nga agtalinaod ni Sir iti anyaman adakes ngar aramidon na. Oh, jak amuno anya ti rumbang asawak ising. Jak amuno anya ti rumbang nga aramidak. Noon niya man ti kayat mo nga ibaga kanyak, Simon, saan mo napatuloyan? Sigurado nga min amay papanmanin dayta iti panagatap mo kanyak.
Narding. Imbagak matankan ka. Awan ti pa ka inaigak itinasara ka na bangkay. Iswa po nasam ko man, no anyaman ti pampanunutan. Sabay la ko mga rod. Tapod no dahi tangay bagpagam ita, Narding. Talaga gayam adinak patsen, Simon. Saan nga iti kasta? Iso na lang, takabisado kang aminan. Kas itinakunakon kan ka idi pailahan. Sikat tinakasinlingad ko dito San Bartolome. Amukon, no niya dagiti ka ba alam nga ramidan? Panagkunak. Agsubang talaeng. No jak pumanaw, itamat laeng. Ditakan. Ladingitak, Simon. Ngam husto da ito'y nga aramidak. Tanodyak aramidan ti kastoy. Sigurado asan amalapdan ti kinadakas nga agraira dito'y San Bartolome. Sigurado ak itinangag ko, mama. Talaga nga ang dati sa bali nga aramidan ni Papa. Nalawag anang ngagko ti kinunana ka ni Mr. Wong iti cellphone. Asaan akabaula ni Mr. Wong ti makikompetensya kan kuana? Dito San Bartolome at teritoryo na. Anya? Day tatipod ng mama. Siguro, mamati ka matan ita kanyak. Nga agpaiso ti atap ko may papan ka ni Papa. At dalakid di ilimlimod na. At daar aramidin na asaan na nasayaat. Kat no saan ta amalapdan no anyaman dayta. Amang ano pa kaisagmakan na pa'y. Monica, iha, siyak ti denggam. Sardengamon ti kasta apa ng palpaliiw mo ka ni Papam. Tapno awan ti riri. Mama, Pangaasim, iha. Amo ba tadyak kayat amayadayo ka kanyak? Gaputa imbilang kan apudpud no nga anak ko. Isa pangaasim ko ma. Huston, sardengam ko man apalpaliiwan ni Papam. Apag iso dito'y nang iparadak itilugan nga inaramat ko. Nalaka nga alaak no bilang taddaman manin maranak kadagitian ano pang tilintag. Jak aksardeng. Aging ga ajak maibos dagiti managdakdakas dito'y San Bartolome. Ikagumaak ida at tiliwan. Ha? Diyay do alalaki abo manlasiw iti kalsada. Nakikita kong dagi jay, akad kadwa idinibugi. Ti makanawan ni Don Leon. Ikagumak asurutin dagi jay adwa. Amok nga da pakainaigan dake ni Don Leon. Kat isudamat ti biktima ita. Sir, adtuyan dagiti impaalam kanya. Iti sumlatan iti lamisita. Matungpal, sir. Ay, adda ka di pa'y ibilin nyo kanyak, sir. Awanan. Ayaban kang tulatan no da paramid ko ka. Sige nga road, sir. No Jack Mariro. May isa ka dagitoy adaan ang magasin. Tinakakita ag idi iti sapsapulang kita. So kaita. Tapno maplarok dagiti rombang nga ramidan. Da kayo gayam, Mayora. Anya ti may paimi ka da kayo? Ni Hepe ti kayat ko akasarita. Adda ka di? Lading itik, Mayora. Ngam awan ni Hepe. Saan ko nga mo nun napanan na? Anya? Ne, apay nay. Oras pa'y matlaan ti trabaho. Mayora? Oh, isunsamot nga awan ti maris-risot akaso. Tasabali ba't kar aramidan nyo? Ala, sana bale. Baliwak to lang ti dumagasin ton bigat. Ibagam to ka ni Hepe. Matungpal, Mayora. Dituyak na aglingat. Saan anasiputan dagi jay alalaki ti panang surot ko katakwaday tinalimat. Isungay ta.
may patungpal ko ti plano. Sigurado lumabas na matlaan dito eh. Gundawayak ti magpalit kadakwada. Tapno mapukaw ti puot na. Oh, dagitanan. Isang kanak ti paltok ko. Ito pare. Ita. Masidagdan. At ita. Napukawan ti puot na. Nasken ama pungok ida. Tapno maaramid ko ti kayat ko. Nasipnatan kayo ang nagawit, mama. Adapay ngamin ina si Kasok, iha. Ni Ising, Ada iji komidor, mama. Alan, ing kayo agpalasan tayo sa kanak ti pangrabyan nyo. ni Papam, Adadan sa kadimang bogi iji likod ti mansyon. Adan sa pagsasaritaan da. kasta ka di. Ala nga ron, agpaidasarkan taggiddantan amang rabii. Oray na madamdama akton, mama. Agiddan kaming tulangan kaniyaya ising. Ha? Iha. Likliklikan na ka di. Ni, saan, mama? Nukasta nga ron, panagnakamasaan. Aglang lang taamangan. Inaklabiit agpeles. Itay kayo pailaan nga al-alukuyan ang makitinulong kanyak. Nga magpada na tanggan ti ulo yun. Pues, tayo itirumbang ka na kayo! Natangkan ti ulo yung magpapada. Iswasagrapan yung arub ti pungtot ko! Ipapas ko ti mang kabil kada kayo adwa. Sino nga taday ito yung umawawak? Disturbo. Agyan man ta pinatgam tikid daw ko. Nga umay ka dito nga uray rabiin, Narding. Simon, uray pagat atapan na. Saan arason day ta? Tapno jakpat gantikid daw mo. Nang runakat kunam nga da sa bali anadlaw mo dito'y aglawlaw ti simbaan. Pudno day ta, Narding. Iso madanaganat. Adda ngamin nasiputak nga umar arubayan ito eh. Ket amangan no dakas ti panggap na. Simon, Amka nga amangan no dadakas a panggap day jay no sino man. Iso nga inawagan ka dago sa nitay. sige. Agtalinawidak pailaan dito'y. Ket no bilang ta damadlaw ta. Ikagumak akang magan no asino man day jay. Agyaman ak, Narding. May maglakit din. Ne. Aguray ka man, Narding. Dara ka di na itaadda iti kami sa itam. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.